E ngā hui a kai manawa o te motu taumaira ki te rongo hua o te Ao Māori. E toru te kauma iwa atu anō ngā tāngata kua pāngia e te mate urutā i ngā haora e rua te kauma whā kua pahure. E rua te kauma waru ngā take tūpono hou. Nō reira tahi mano tahirau ma ono katoa ngā tāngata ki ao te aroa nei kua pāngia e te mate. Te kauma toru ngā tāngata kairoho hipera, ko tahi te tangata e taumahana. Tahirau e whitu te kauma ono ngā tāngata kua whakamāui ake i te mate nei. Ka mutu e waru te kauma whitu ngā uri Māori kua pāngia e toru te kauma waru ngā uri Pasifika. Nō reira e rua mano e warurau e whā te kauma ono ngā tāngata kai te whakamātauhia i a rā. Nā, ko te hunga pakeke ake i te whitu te kautau, te reanga tuatahi ki te noho taratahi, he whakaraerai nō rātau. E toru wiki whai muri iho kua pā te moke ki a rātau. Ai kaupare i tēnei āhuatanga kua tahuri a Ngāti Pikiao ki te whakarite i tētahi tira motuhake, ai āta tiaki i te taha tinana, hinengaro wairua hoki o te hunga kaumātua. Mō te roa ngāke kia whakawhiti atu kia Kereama Rights, kai roto rua, Kereama he hara ngā kōrero kai a koe. Wikitoria e rua te kau ōrau te hunga ono te kau mārima tau te pakeke ake rānei ka rongo i tēnei mea i te moketanga i te wā o te parekura o tira i te wā o te urutā ka kino ke ake. He āhuatanga e rongo hia ana e ngā kuia me ngā koroua o Ngāti Pikiao. He āhuatanga i whakatakoto hia hoki e rātau ki ngā ringaringa me ngā waiwai o Ngāti Pikiao i mua i tēnei urutā nā wai ka hua mai ko te toko toru a manawa kotokoto. E noho takitahi ana, e noho ana hoki i te māharahara. He awanga, he mamai, he mataku. E waru te kaumārima tau te pakeke o te raka purua tāmati, ko toru wiki e noho taratahi ana i tōna kotahi, kotahi wiki roa ke i te toenga o te motu. Hea ngā taumahatanga kua pākirunga ia? O te haere ki te iwi, ne? Te haere ki te kōrero kia tēnā ki tēnā. Te haere ki taku marae. E hara i te āhuatanga hou ki te koroua nei. I roto a hau te wā te infantile paralysis. I te kau kotahi mana i warau whātekau mārima. Mātau nā tamariki i te rawa i kura mātau i te kai. I roto au te tehi momo āhuatanga kei te pēnei e tatau nei nei. Engari kua whai oranga ia o tira rātau i te kaupapa te tokotorua manawa kotokoto a Ngāti Pikiao. I hanga e te tahi rōpu, te tahi ohu mahi hei tautoko i te koeke. E ai ki ngā ranga hautanga a Ngāti Pikiao, e toru rau maono ngā koeke ono te kaumā whā ki te kotahi rau tau te pakeke, kua toroa e ngā ringa āwhina moho anei. E ai ki ngā tauranga, kua kohia nei e mātou, ko te nuinga o ngā kuia karau o Ngāti Pikiao e noho mai nei ki te taone. Rua te kaumārima paihiniti e noho ana ki te taha o Ngāti te Tākinga, ko te rua te kaumārima e toi ana, ka noho tonu mai ki te taha o Rotoichi. Tata ki te kotahi rau whā te kau ngā kāri hoko kai, ko tahi rau ono te kau anō hoki ngā pauaka kai, ko tuari hia. Nā rare mo te mare, nā hopi mo te horoi. Me kimiko i o niho. Heoi ko tētahi o ngā taumahatanga nui kei runga i ngā koeke nei, ko te moketanga, kaore he rongoa i tua atu i te pahupahu. Kia wai atu ki ngā kuia karaua katoa o te haukainga nei. Kia rongo pai rātau, kei konei mātau, hei tuara mā rātau. Miharo pai ana. Me te mōhio anō ka piki te mō reareatanga ki ngā kuia me ngā koroua i te taunga mai o te takurua. Hei whakataupoki ake e Wikitoria e mahitahi ana Ngāti Pikiao ki a Ngāti Tarawhai, me Ngāti rongo mai kia whānui ake te hora o te kupenga kia pai ake ai tā rātau whakarato i o tātou pākeke kia nui ake ai ngā rauemi a pūtea a tāngata anō hoki a hei tā age concern Aotearoa ki tēnā o tātou, kia kaha tātou ki te toro atu ki ngā kuia me ngā koroua, kai o tātou ake hapori e noho ana i nā hoki ko ngā mate ka pākia rātau i tēnei wārā ko te wainukutanga ka noho roa kia puta anō tātou ki te Ao Māori, Wikitoria. Ka tika rā hoki we nā kupu whakahau, Kereama tēnā koe. Nā ia ki te puari hauora o te tai tokerau, te kauma ono ngā tāngata kua pāngia e te mate urutā i te rohe. I ngā tauranga e piki haerene e whakahau ana te marea kia whakamātau hia rātau, me nā he āwangawanga o rātau. Ka whai tēnei te Pākiao e tahi kaimahi tokorua no te toa hokomaha o New World i Kaikohe
e te mate. Hei kororo i tēnei take kia tahuri atu ki tā tātou karereara kia rukuwai tipene Ellen rukuwai he hanga kororo te wā. Ai tēnā koe Wikitoria. Ai tikara ngā kōrero kua pākino mai tēnei mate urutā ki Wanganui te taitokerau. Anā ko tāte THP he whakatū i etahi wāhi whakamātautau ki roto kaipara, whāngarei, te waenga o te taitokerau me te hiku o te ika. Kāmutu koni atu i te kotahi mano ruarau ngā whakamātautau kua whakamahia ki roto o te taitokerau. Hei tā te manatū hauora, te kaumā whitu ngā kehi ki roto o te taitokerau, kāmutu ko tahi o wera no roto mai i ngā haora rua te kaumā whākotaha ki nei. Kei reira tonu etahi anō raru mō te hunga e noho ana ki konei ki roto te taitokerau. Ara ko ngā whānau, ngā māma, ngā pāpa, e noho takakau ana, ka pakeke ake pea e nei āhuaranga, ka tau ki a rātou anei etahi kōrero. Ko te mate korauna kei te pēhi ngā whānau huri noa. Hei tā tēnei māma takakau ko tana wehi nui ko te oranga o ana tamariki pēnā ka pāngia ia e te hua ke tō kino nei. If I get it, then who's going to watch my kids? Can't have family just come in just to help as normal. Ko ngā mahi iti noki e pakeke nei. Simply going to the shop has been a task on its own and challenging, especially with the kids. I'm just lucky enough the shop's just up the road, but that means either pack all the kids in the car, give them strict instructions to stay in the car while I quickly dash in to go get things. Sometimes I've had to keep them at home and me race up quickly to the shop just to go and get us a bread and a butter and a milk. He mahi Māori te korikori tinana ki enei tamariki, hoi I ai ana e mataku ana ki te whana pōro I waho. So even playing is different. I have to stop them just in case somebody else may touch the ball and throw it back over. So I've had to quickly, with some of the play items that they play with, have to quickly wipe that down. Ko tēnei whānau e noho tata atu ana ki te Foursquare, ki te hohi pera noki, he oi kua piki te māharahara I tērā. It's been close to home, really close to home, and you've got medical staff here working on a daily and walking past every day. That's scary to think that, they may have it. So the beauty with us being by the hospital, yes, it's close that for medical supplies, but it's also a scary thought to think that some of the cases are here in Whangarei and literally right next door. Mutu ana te ngau kino o te mate korona, kua hiahia hoki tēnei māma ki te noho pai mutunga. Taking my kids to go and have lunch at the park and play. Nā I tuku atu te Ao Māori I tēnei pātai ki te Premier, a mō ana āwhina mo te hunga pēnei I Regina, anei ana kōrero. Essential workers, they have some provision for care, and so that's been provided through agencies already. But for those who are just sole parents on their own, we do have to make sure that they're able to feed themselves. And so if they don't have someone who's able to support them with grocery shopping, then ultimately they are going to have that flexibility to be able to go and undertake those essential services with someone, with their child with them. Nā ka ūtonu mātou ki nei kōrero nui o te wā I roto I tēnei rohe. Hei putanga mā koutou katoa I te kāinga, ka hoki atu ki a koe Wikitoria. Ruku wai tipene Ellen e mihi ana ki a koe e nā whakamāramatanga tēnā koe. Nā kua whakamāmahia ke te whānau a Apanui ngā mahi hoko rawa a te iwi, mā te whakatui tā rātau ake kaupapa hoko e ki e nei ko Apanui World. E whātekau miniti te roa o te haere kia tai ki te toa hoko maha o New World, he nui ake te tūpono kararu, ka pākia rānei ngauri. Tō reira mā te whai I tēnei huarahi, he haumaru ake ai te noho a te iwi. Kei a Regan Paranihi tēnei purongo. He iwi e kimi ana I ngā rongoā kia aukati te hōrapatanga o tēnei huakito ki tā rātau hapori. So ko tō mātou hihia kia kauakawa o mātou iwi e puta atu ki waho ke ake I te rohenga o te whānau Apanui. A koe o ki te take ko whakaritea tēnei kaupapa. Hei kaupapa tauharai, hei kaupapa tiaki,
Ano hoki te hunga e noho nei ki roto I te noho e te whānau apanui. Hakua te tepenga o ngā kōwhiringa kai a Apanui World, kei reira te taro o te ora, te miraka me te miti. Ka hari atu ngā kai ki te ho tērā o te kaha tikina ai. Mā tēnā e whakatihia ai te haere mai, te haere atu hoki o te tangata I te hapori. Te putauti ki waho ke ake I te rohe, kei reira ki te ngangara e whangamaina, kia patua, te nuinga wa tātou tāngata kai waho ke ake I te iwi, ka whakokia mai ki roto I te iwi, ka kainge wa tātou pakeke. Nō reira, kare tari wa tātou tangata te koro awa pirangia, te haere New World, no te mea ko whakarite e New World I kone, ko Apanui World. Hakua te ture o te kāwanatanga, kia kaua e hi, kia kaua hoki e hahau, ko tā Waititi, koira tētahi pātaka kai o te whānau a Apanui, a kore nei rātou e whai I tau ature. Koe hoki wa mato o mātou oranga, kai roto I te moana, kai te ngahere. Nō reira, ka haere tunu e rāhua tanga ki kone, ko te whānau Apanui, ka haere tunu I runga I tōna mana, I runga I tōna mana whenua, I runga I tōna mana moana. E aki hoki ana ia I ngā hapori Māori kia mau anō ki tā rātou ake mana I roto I enei wā o te taimaha. Ko tāku ki te iwi Māori, kia kaha kia tātou, mā tātou anō, tātou e kōrero, mā tātou anō, tātou e rangatira. Ko e tatari, kia oe whangamai mo te kāwanatanga me ona rawa e whakaora nei a tātou. Ki te kore ko tātou, kei raro tātou e putu ani roto I ngā mahine. Ko te noho ki te kāinga, te noho haumaru me te waiho I tēnei huakito ki waho I te rohe-rohenga o te whānau a Apanui, te anga matua tonu mo te iwi nei. Regan Paranihi, Te Ao Māori.